dia na wo say Kennedy Digital Satellite Limited. Kennedy Digital Satellite mpanyin ofi ho no mobile and amene no echeche enkoboi na bronya ye di ni sei fufuo machine no abo ubenya hoho afoho wo fi a kotokuma ni bi na fa ya me enkohwe ne ma hodo a wo moton any promotions ahodo a wo mo erane opanyin na so ya da foforo yesia no kre yenhwe ene de na adu free Kennedy bray Nidi kan ma afishapa afen kometo ye ye be ma Ghana tiefo nyina afishapa no pay ensem no de di piaba unse se de wudi kan boss na ne fufu machine no se uni bia entempa me de number na to ma wa ba bia wo bia na wakwa kofa na wafre na ye de fufu machine bia ba fufu machine no ma kire se bronya ahoho abesomo a wo no efie de no ube use 12 liters de no eno emu kama a je se e bia wo no yire no ma na ahoho aba no efufu mbetumi de adi na mebeka se anopa yi amanfo ahyase ekunkum ponche ne ade ade nkokɔ ne esu ai ba se ebia obebo jollof ebi nso a obeye nkwan kakra obeye stew ni nyina no ohia ene gas cooker kama na papa enti yakofa 4 burner ni bi aba ye de 6 burner aba ye wo de 5 burner enso ewo ho ema no na me kan nsem yi kire mo enti anopa yi tutututututu ohwe na efie ejade ho obebre a wo de obefre 0243 074 750 0243 074 750 na wafre anopa yi ba bia wo Ghana ye de begu ka mu di amawo na bibia e kama na mu wo nkran ha wo tema wo kasoa wo ashalaja ba bibia wo no wo be ko old barrier kokoro bite junction ne so eho na Kennedy Digital Satellite ye say mra ne say Kennedy Kennedy ye butu a ye ton nyoma na wonim say awia no no nwatwimpongo emoye but awia no bo pa mesro air condition no installers no ene oma bin seja omo twen say ubeto air condition ya tete so ni bi 1.5 horsepower bronyen say uso AC no ofie na hsefie de ahoho abeso na bibia ye kama eno nti 1.5 horsepower no Kennedy Digital Satellite ya tisu say 10 ye turn 2800 Kumasi Family Plaza brosanim se ya me no kase traffic ni krom faka ntempa ebia wo fa wode wo chese tech bia wode ko Family Plaza brosanim ewo adum na oni Cisco mu enko di kasubom ono bebo pa ana say o ko patase yes police depot nche ho Kennedy Digital Satellite papa ya omo ho ono so ebeboa wo ene anopa yi we no eye Kennedy o chaade ebronya neoma ene ye chiche ne saa no home appliances nkwa papa ena ye de eche enti obia mfanani enkyere honom de me patcho me si air condition ya teso eye 2800 air condition no ya teso 2800 kojo de afi uto air condition wi a unwe yo we hear TV ani da ho TV a de odi mobile phone ye no betumi di aye eno nti ubeko Kennedy Digital Satellite na no pay TV ni inches bi a wo pe brand bi a wo pe ya tete TV ne so amazese no uto TV ni bi a ni a chew DSTV decoder TV no sizes ni bi ho so a uto bi a na fe so ya chew eye home theater menu aba nya asem ketwa o Kennedy na chade ebronyan wo si obema obi bia di bronyan kwan sonko so enti mesrew bomodifo ani kire ho fufu machine no still mo amodi bo business no mo so mo de ya biebiem a ya tete bo no so se obi amaji bi na fe bronyan won se obi ni adaje o a fe na akofa wo ma ne weduro akwakọ wo ni se timtim da bi maka kire se ya dwen wapomuden ho eno nti ni Kennedy fufu machine commercial one no ya ye ne kwan sonko se dade ne dade nkantwi won ye de ne dade enkantwi se de be ya uso wapomuden be hian Kennedy Digital Satellite no eno nti wo fresh 0244 385 128 0244 385 128 uhe TV ni so a ye numbers ni guase fa na freyen bronyan ye di afishiapa no na dofo besom ye no na ye mamone ma papa maka cho se sia no eba no fridges deep freezers
chest freezers no bebre na na abegu Kennedy say buto na o ba ho abejo de a na yesan e de ade che e pieso e de amount eno nti efie be de bronya amanfo aye shopping pa ye daga na fo ase se mugusu ni Kennedy di dwa na emom ensan bronya se o di freezer no ase ya bra bejo de wo Kennedy baji bisisi ai oba ye ba hu moa ne akomoa na bibia aye kama Kennedy digital satellite me say wo a wo ye cold store bronyan e na market aba no bomodien ne beto deep freezer ni bi mo nso so amoton ice cream yes amanfo ni omo yirimu pie ni nkwada ni pie ice cream ye beto enti brebeje odie wo Kennedy digital satellite mo amoton ton drinks obia magibi ketrafo no a mo ye amanfo orders ne niema amode ye adwuma nyina onim se Kennedy ye tontoni nyina bia oba ha ye bekọ moa washing machines ahodo pina e wo Kennedy numbers ni go TV na se 0243 074 750 washing machine pa bronya yi masa enya fe ne de ense kosi nuoma ko ha ye ho bia washing machine sister ye be use washing machine bi ho a wudi si nuoma ne wia na no asa dry nuoma na de ama enti hu ha ho enko ha ta bibia papa no Kennedy o chaade ewura ya sante tibo no no u use wie no akra sa draining nsuo no na me kan na no obi de bi de be che mu wie no be ba na meti se washing machine na me de yi me de cap se nsuo se etim de meja iti da me ba mo ho no na me beto mu de yi a wie na no draining nsuo no sa na eno so ama ho ato me pa cho pe so osun ade pa mo so we machines no ene de bi omo ye fashion designers no fashion designers mo mra ne mam so we machine papa ni bi industrial ones ni bi papa na opese wo ti ade pam school sika wo mpa bra betu machines ni bi wo ho na efa kobo adwuma ma bibia nya kama popcorn machines yakofa pi na ade aba wonim se enei wura Kennedy a minim ade a wo pe ade akofie ana adwumam a wonye Kennedy digital satellite enti bomodin na ene emedidwa wo ya ban adwuma ani ebia wo de o pese ebia wo gye neoma ne ke de tetew bra fa wo pay slip brain ye ne wo betena ase ne aye bibia kama empoga na ba bia wo ne ba bia wo pese ye de neema ne kogya wo no ye de be ko ne kama ama bia nso aye fine Kennedy de yen no ya ba edi amagana fo eye Ghana adwuma Kennedy ye Ghana ni adwuma enu nti nyamfa so ne ye pe ne mom de ye pe ne se one wo ho beto na fenso wa service ka afi de to so miru be kreti adwuma enu nti ne se beto fufu machine fa ko si wo mpotem unu ya bi nya adwuma man ono entena ho no hwe na ono so anya adwuma aye na ade ba kwa manage ne se fufu machine kura ne bo anya diom enti caterers ya moje contract akese nipa ne ka to pe fufu a nya fa na wo kochi na kope bi ato wo bi si ho enti wa betime ato bi asifia wo de be wo fufuo na ade serve enkrofo asem no yes enti enoa no maka cho se ye fufu machine no ye shada ma technicians ne trance ene dade enkantwi se de be ya nipa ho beto no yes nya fe ni akofa ade bi aba e ba be ku nipa ye nye ne sa Kennedy digital satellite the whole Ghana ye ne ade fufu machine ba ye ena ene amanfo osua bi enti wo beto papa na ko Kennedy digital satellite sie na ko to fridges tabletop na ope afa fridge no de ebie equal left and right a dispenser wom ne etwetwe ase te se drawers no nyina ebi e wo Kennedy afa ye wo fridge a animu ne ye mirror wahu a che se eno so ekoyie ai enti che se ene no ope liters bia fridges na Kennedy yatete so bronya ni ntie free na ekopim new year no wan koto ade o Kennedy wa ye ho ye bie window na to se bra ne be fa ne ma efo ewo Kennedy digital satellite TV ni de 50 to 65 inches smart TV ni nyina oto a de be ma DSTV decoder free a ya recharge afenso from 70 inches e de ko nanimu ni nyina oto a eno so ye che home theater free ewo Kennedy digital satellite air condition still meka akere se okodwa man so a ye de enefo ye de na papa anu so nyunyunyunyudududududu e bo se ya ase wo abrochimam to air condition na wia na ebo no ano etene ankasa ye numbers egu TV na se wadaroma babia wo Ghana ye beje wo so oba enkran ha wager old barrier eho ne yebutuo na yedi yedwuma kwan sonko so bra ne ne unidwa 0243 074 750 0243 074 750 0244 385 136 0244 385 136 Kumasi your family plaza a dining first floor ewa Adom
ɛna wokɔ Patase nso a yɛwɔ police depot enchen ho Kennedy digital cell ubisa kwada kora obɛkyerɛ yɛ kyerɛ akwan Kumasi numbers no yɛ 0207 65 3031 0207 65 3031 and 0244 385 128. Yeda say there's a Kennedy digital satellite a Hong Kong and yedin na meda me ho abai MJ Grand be yedwumadie shronko kra na omoni akatachie ene ebegina mu aye maye fefefe ansa na no wo de yemfa akatachie numi bi entwaye na asebra ye ba